إيصال لتركيا وباكوريا كردستان جماعة تشيلي وحتى تيرمية 173 جن هاتنا كشتن 121 جنان جي بگومان جیانا خوش دستانه اویک مترسی و فکارین جنان زیده دکه جنین باکوریا کردستان کشتنا جنان یارو جانه وکه قرکرنا جنه بناف کرنو گوتن هر روز ام ببویره که بخوف شیار دبن. آستا تندیا لترکیه و باکوریا کردستان سینور در باسکریه. لگوری چتله تندیه یا اجانسا شنیوسه کام کریه ده هفت مهین اورین سالا ده 1025 ده تابلویا در تی پیش اوه. ماها چله 32 جن هاتنه کشتن 25 جن و زاروکان جی بگومان شیانه خوش دستان. ماها سباته 15 جن هاتن کشتن 18 جن جی بگومان شیانه خوش دستانه. ماها آداره 24 جن هاتن کشتن 14 جن جی بگومان شیانه خوش دستانه. ماها نیسانه 34 جن هاتن کشتن 14 جی بگومان شیانه خوش دستانه. ماها گلانه 21 جن هاتن کشتن 19 جی بگومان شیانه خوش دستانه. ماها حزیرانه 19 جن هاتن کشتن 6 جی بگومان شیانه خوش دستانه. ماها طباخه 28 جن هاتن کشتن 25 جی بگومان شیانه خوش دستانه. Kadına şiddetin yükselmesi böyle tabii ki bizim için çok yakıcı bir sorun. Parlamentera Partiya Wekhevi û Demokrasiyaya Gelan a Amedê Sevilay Çereng eşkerekir ku bikuştin û komkujiyan dixwazin vîna jinê bişkînin û balkişan li ser yên çareseriyê û guhertina zihniyeta mêra dewletê. Endama Meclisa Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Amîne Kutlay da zanîn ku dewlet jinan naparêze berûva jî vê polîtikayên pêk tîne zêdetir zirarê dide û efçisanî zimane. Mixabin li vî welatî hebûna herîbên nirx jine, rojane jin û zarok tên kuştin û destdirêjî li wan tê kirin. Em ê lêdî jî van dengên xwe bilind bikin, hebûn û piştevaniya xwe biparêzin. Berdevka platforma jinana şehmarana Mêrdînê, Gulîzarî Pêk jî li ser mijarê axivî balkişan serkuştina jinana li Mêrdînê. Gulîzarî Pêk ragihand ku wekî platforma jinana şehmaran li Mêrdînê gelek bûyerên kuştina jinan dişopînin û got li Mêrdînê di nava rojekê de 3 jin hatin kuştin. Em êdî ji vê yekê re qirkirina jinê dibêjin. Gulîzarî Pêk herî dawî balkişan ser komisyona li meclisê hatiye avakirin û hanî siman. Birêz Abdullah Öcalan di her parêznameya xwe û axaftina xwe de balkişan ser temsîliyeta Wekhev û di heman demê de îşaret bi pêşengiya jinan kir. Di vê komisyonê de 51 kes hene û tenê 10 ji wan jin in. Ev rewş nîşan dide ku temsîliyeta Wekhev çi qasî kêm e. Eger em dixwazin aştiyê pêk bînin, divê di komisyonê de em wekheviyê pêk bînin.